Sanibonani umzukulu lo, ngiyabingelela bafowethu, ngibingelela lezo zonke isizwe samabhinqa nakuwo wonke umlandeli womculo kaMaskandi. Ngilaba bafowethu ukuzozehlisa kini nokuzoxolisa mayelana nosuku lakusasa bange-19. Siyazi ke sonke ukuthi besilindele umsebenzi kaMzukulu bekumele uphume kusasa ngosuku lange-19. Ngenxa yengqinamba ke futhi ezithile esibhekene nazo, niyazi ke bafowethu, abanye beni bayazi ukuthi umsebenzi ukuze ufike kunina kumele wendlule ezandleni ezithe ukuthi xaxa, ezandleni eziningi. Yilokho okuholela ukuthi mhlambe kuze kube nezinguquko ngosuku lakusasa. Ngakho ngiqonda ukuthi ngeke umsebenzi kaMzukulu satholakala osukwini lakusasa, umsebenzi kaMzukulu siyozutholakala ekuqaleni kwaDisemba. Siyaxolisa kakhulu ngalokho bafowethu, siyazi ukuthi kunzima kangakanani ukuxolisa inhliziyo zenu sezethembile. Siyakwazi lokho, siyakuqonda futhi. Ngakho sicela ukuzehlisa ke nisixolise, siyethembisa futhi ukuthi sisazoqhubeka sini-update ngomsebenzi kaMzukulu ozophuma ngoDisemba. Siyabonga kakhulu, siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisisupport nilindele umsebenzi kaMzukulu. Siyabonga.